belum na tu pala kaliban ya. Sa buwa sartunga. Sa totok sarangan ni program ni Raitara. Wonderful. Sama apa tang? Satu mo ba? Okay, kumain ng kaliban kami. Oh, ito off na tong kain ng balik. Oh, yeah. Right. Over to you, Lemba. Cosa sai binak saranga Iya, kaya bango na vanilla di sai sa kalip sarai. Very nice. Kau sampai kita ko? Sampai ki 5. Sa karua katol ni harvest go. Bueno, season nga lang ulit sa iki. Iyo, season ni na harvest ko tingango na hulaw May. Au sa groom takatalanga me around ni ngai hula me June hula June au nakakabana nipping me kau stress tak na vines go persa la kutu bagera peranggo ke bakara sana ni control ta kirna la kuba vitali ro offside vikango Okay. kan duanga buna ko me di jumpa gembi ba Iko udah tawalangan ba kay tangkatok nang ganbulu do mo me daki nang ganbulu o chinga sangay tumbu daki kenda magibali city ko proses ya matoka na looking Dongan ako nandun na lot of bean. Iya, ko sa ni liutan. Kaya baka ang garabi binakando na buna, kaya ni nandun may 5 na kilo na rock. Toto pati ani nandun na kilo na pamama. Na ratio ya 5:1 Ayun na wala. Oh, na yun. Penbay ya? Bentang. Hoy. Naitay ni vanilla. Iti ko talaga bikito yaran kito sila. Bolita ki pakatanga kina na kinakaungo. Nawiruiro kina so tala na. Guna bilir ng banang iti? Iya. Ulang ko. Ngo nangaw awamu suka nangaw na dodo na sa harseki na vanilla. Gana kina wawal kandaran do ko ba. Dito ko sanggay ngo sebenarnya bakin 2 sabu. May muso nga na kailangan nandun ko tamay natambana ay ko natiyati ko nang basi ka na flower bud. Basi ka na flower bud asaba mautaki. Nanggay garo ni nga may rakutan niya wala titi kung bata na vanilla surface feeder. Hira ka na tuwa lang ay dalang ninggel. Marakundo. Sindo naman yun, sindo na tayo may bira na rin yung bulbul kaya vanilla. Kanang ninggel. Ko kaulak may medgaska medgaska ko produce levun donde burubura ngona kawe tunga non rolo mani bikau siang nindo elai samaka ra la kutunga ada mananga onar sabe le bakilaki na sia tamana kena karang kita kapambe kasona kena research rangge sanga me rakotani nabi me le pollinate merani la kana buana ngisianga sinmadal ngai ra sarangay wato to go me hand pollinate nga hand pollinate tek bunga me na ono na mataka kina chinkandua blate na ngone ana stamen kona yang ona baile na vanilla kasi susua otia mengay na ngone asara kina mama sa mama da sa kung kami sa mama da sa rosini mate kung na chikina lebu ya me raklano ba Guru pila na siya ng tulupong 12 manatin karua kinarusa nga bulu na sena doon na siya doon na bunch bang doon na sena doon na buwana doon na sena doon na buwana iko na pamato kan doon na sena doon na mobil kimla na sini kongo erna tuni batu wango doon na class tasar nga ni okay baka nga ni chikupango na soso China ko sar mesite ko bumay na vuna dike ko na kena bad mesangay lakwe kena bad ko irango erna bin lelevu kanga na chay ninangay may rasar bango sabin lalay ko ay binakin ngone sase kina vanilla na mata iko mo se ngumatua na ngona mesangay tikarate ko busekin ngay ko ngay may pawele taka ko re muri ke baka 12 to 20 flowers iko na sanga ko na no mo first 10 flowers mo kuni mistaka paterna bin lelev that's in one cluster one cluster iko ngula ta borto na poni siana sa remuri balate kay ko na ba mo ta kira talanga pirsa wasiana kakana sa lele lele na kakana
Kuna binakata na size ni bin lelew. Meron ni kalasin doon ng bin. Ang tuloy tiba nila. Napuna sa ulo chicken na rin. Very nice. Kasi sarap din doon. Taka Sarap man. me sirasta ka. Yang gua usang kami taka vanilla and virgin coconut oil. Melum. Bikin salwaki. My goodness. Taman oil.